Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namuntlha hi ta kha hi vulavula hi Mr Post. Hosi ngopfu of course loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka of course na big fan ya yena ku nga va mani handle ka Soligeza Nukeri. Then from there hi ta hi tlhela of course ha vuya ka nyimpi ya Benny Mayengani the president na GB the caterpillar man of war ivi then emakumu hi ya hetelela hi manager Philane. Yeah, so hi ti 26th ta September ku na e post yi nga postiwa hi Soligeza Nukeri a nga fika a humesa plan yo karhi la so a na ha yimeli swin'wana ku ze video a na hi delayini so a hi yeni ka ti-comments before hi vulavula swo tala as you can see of course hi fike hi nghena ka ti-comments la then hi secha ku na comment yin'wana nga ku hi laveni la na ku swilo na loko se swi vuya swi nga ha vuyi henhla ka mina ma vona mhaka leyi mhaka yi kota ku va yi va yi clear as you can see ma swo hi fike hi nghena ka ti-comments se ku ve fike ku va na munhu la vutivi chabalala kwalano loyi a nga a vutisa ku yi ta va yi ri so tower house na okay no fika hi cheka ti-comments hi fike hi vona Soligeza Nukeri a fika ku yes tanihileswi mi nga swi twa na hosi ngoma Mr Post i refer ka hi yena as a tower mi va byela mi byela na vanghana va n'wina mi byela na hinkwenu ku tower le ka ngove yi sunguleni ne mi va byela ku tower le ka ngove yi sunguleni as I've heard hosi ngoma Mr Post hi yena a nga kombisa ku endli ya yena i tower. With that said swi vula ku hi Soligeza Nukeri hi yona plan ya hosi ngoma Mr Post leyi hi vonaka la munhu la nga of course a nga fika tsela ku vhengela ka Billys at first ni nga swi twisisi mara se na swi twisa ku vhengela ka Billys kahle ku endleka yini la a ku swi famba njhani na a ku thawa simbi to simbi as you can see a fika a humesa this plan so loko hi fika hi languta this plan as you can see kwalani we can see ku it's a triple story ma swi vona kwalani ya sungula yi ku 1 yi ku 2 yi gonya ya le henhla leyi ku 3 as you can see kwalani hayi ku ri kumba it's huge na kwala ka plan la so ku Soligeza Nukeri i ri hi yona endlu ya Mr Post so hi nga vula tona congratulations to hosi ngove loko ri impela hi yona and yi gonye ka nharhu then se ya ka mhaka ya vhengela ka Billys la a hi tlheleni hi repeat that video hi kota ku hi hlamusela kahle se na swi twisa manjhe plan leyani hi vonini na mina 3 a hi leyo a ku wa 2 room ehenhla plan liya na mina yi vonini ka 3 Mr ka 3 which means yi gonya ka 3 hosi ngove swa ku a confirma swo loko se hi ta yingisela kahle video leyi okay a ku wa 2 room ehenhla muku ya khuphuka yi ri na vhengele ra ka Billys le henhla leyi a ku fosteriwi as I've heard so as it turns out tanihileswi ni nga swi vona ka Facebook vanhu va kha va posta vhengele ra ka Billys hosi ngova a vula yindlu leya ya Benny Mayengani because yindlu ya Benny Mayengani yi gonye ka nharhu but floor ya number 3 ku va a small section tanihileswi mi swi vona ku yi ntsanani le henhla leyi hi nga vula ku maybe probably 3 rooms na bathroom I don't know yi va yi ri ntsanani le henhla leyi tanihileswi mi swi vona mara loko hi languta plan ya hosi ngova u can see ku gonya ra kolo yi tlhela yi gonya ka number 3 yi va yi gonye yindlu yikulu na le henhla leyi ma vona mhaka leyi so it basically makes sense loko va hosi ngova a chingeni la hi ku na yena yi fika yi gonya ka ngani ka nharhu ku hi leswi a vulaka swona ma vona mhaka leyiwa so swo la ku vhengela ra ka Billys a ri ntsanani hi nga swi vula tani unfortunately ni tsandze ku ri kuma la nga ta ri kuma vhengela ra ka Billys ni sendele ka email ni nga tsaka ngopfu loko munhu ni sendela vhengela ra kona ra mhaka leyiwa so ya Benny Mayengani ma swo yi gonya hi section then ya hosi ngoma Mr Post yi ta yi gonya di-section dikulu ma vona mhaka leyi le henhla ka number 3 hi vula le floor ya number 3 lowu hi kha hi langutisa of course plan yaleyo hi tlhela hi langutisa na hi side ra Benny Mayengani mhaka hi nge yi ignore mina to my surprise mina ni vona Soligeza Nukeri yi vuyini ka beef mina na hlamala ku what's happening because hina hi tiva ku a yi ri a ya ha vuyi yi tlhela yi kombela ku rivaleriwa lake hina ni tlhela ni yi kuma reference ti-videos ta ha ri kokwala ka channel hi to vekela that in section mi ta swi vona ku a no ku teka ti-chance yi vuye ku vuya ngwenya guys yi vuye ku vuya hayi swo huwa hi ya le section ya community of course but namuntlha no kombela ku hinkwavo lava ni nga va tsala Dr Joe Shirimani, Benny Mayengani, Prince Rangani, vo Fuma Favuka, vo Brianiki, everyone guys ni rivaleleni ku tlanga but a ni nga swi tivi ku swi nga hetelela swi fika swi ni vavisa na mina but please ni kombela va ni rivalela ni munhu na mina ni kombe va
kumbe van rivaleni. So Areds this time around na hi nge vi na Messi hi to hleka loko yi tlhivi yi ta kombela ku rivaleriwa hi to hleka hina sweswi. It's basically ku fana na vo manager Philana vo ho hleka lava loko tlhe va vuya va ri le timhaka ta beef vo tlhe va ti vuyisa ka ti-beef so Areds. But in overall loko hi mpela loko ri hosi ngove dya balelo ne dita dibini guys. And then of course hi vuya ka nyimpi ya Man of War na Benny the President ta tlhe hi vuya kambe ta analyze mhaka hi yime xikarhi so of course fika a referensa ka that video yi nga endli Benny Mayengani a fika a ku post ku maketa album yale already a hi hlamurini ka the previous video if mi nga se yi langutisa analysis leyi yi langutiseni ku hi kota ku continue ya mahlweni okay vulavula ku va lava n'wemba favor ku va na yini va lava mafevha ku va na se swi kahle hi swi twisisa ku context laha Benny Mayengani i lwa na Mr Post ve le ka beef va ri vambirhi a refera to Mr Post hi swi hlamuserile na sweswo hi ake na triple store yeah mi swi voni tindle Mr Post ton van'wani va loko va endla swilo a va vulavuli hi teke video tolo Mr Post ti ringeta ku nkomba Benny ku hemfo mani le ka competition na wena ni busy wena come on Man of War competition yi kona ane se Man of War va kha nga ri ku swi landzeleriseni Mr Post hi nga va challenge a ku i va lava va ri va 3 a hi swi kombiseni le ka the previous video kahle swo tala kahle ku ku repeateni ngopfu kahle and then le ka video yena swi hi nga kombisa ku lawa kha u kombisa ku yena yi nge fiki yi gonya hi 2 room le henhla hi vhengele ra ka Billys hi ta gonya swi ti komba ku yi gonyini na le ka 3rd floor I mean like Looks camera ti jikini Mr Post ya lava maketa album hi vito ra yena a jikisa tikhamera se ti komba Rose loko se ti komba Rose tikhamera yeah phela Benny hanya na va and vanhu lava hanyaka na vo Benny va lava n'wemba rhandzaka hi lava n'wemba rhandzaka so basically swi ku i refera ka the artists leti tirhaka na Benny Mayengani sweswi ku na mani ku na Hlavo ku na Severa Prince Rhangani ku ta ku Dr J Shiremani okay vana yini ke vana yini so yale hi fike hina hi tlhe hi va loko hi se hi fike hi va fe hi xikarhi hi langutisa kahle va separate khale ngopfu Benny Mayengani na Dr J Shiremani na Severa Prince Rhangani va separate khale ngopfu va separatini a va nga ha tirhi swin'we for a very long period va vuyelana xikan'werini hi 2023 so munhu loyi hi nga n'wi langutisaka loko swilo swi va fe i Hlavusikiza ntsena so Hlavusikiza leswi swi vonaka hi ho tirhetela ku xavetela timovha mara in overall ha swi vona ku Benny Mayengani va kha n'wi phasa tigig a hi tivi yena ku a nga ri ku akeni but tigigi va kha phasiwa yena loko a kuma mali swo teka xa movha leswi hi nga awo hi swona sweswo Hlavusikiza hi teketela mali a xavetela movha a kwala mhaka leyi so Dr J Shiremani na Severa Prince Rhangani a va nga tirhi khale ngo va nga tirhisani swin'we and loko ho hleketa kahle Benny Mayengani ze ku advise na Hlavu ku at least fika aka something a ke thoro maybe a nga busy hi swona yena sweswo and then Severa Prince Rhangani va ze ku advise ka beef ku yi aka yena nthuro so mara in overall a va nga ha ri ku tirhisana swin'we Dr J Shiremani na as Limpopo va ha ku vuyelelana se na yalo hi fike va hi langutiseni ku swi na lembe njhe a se va na lembe na lembe vo Dr J Shiremani a swi voni ya ku xava BMW ya almost $500,000 loko that amount loko ri a yi loko aka yi nga ta aka mara yin'wana yindlu loko ri a yi ri hava so yi na yona yindlu aware of it mara ni nge vuli ku yindlu liya it's because of Benny Mayengani because a va nga ha tirhisani swin'we for a long period Severa Prince Rhangani yona hi nga tivi ku yi nga yi na in over ku ya mhaka leyi hina van'wana loko se ti jika tikhamera hina hi langutisa va lavi hanyaka na vo mimbela ku swin'we Benny a hi nga la ku vulavula hina va Caterpillar mara se hi ta ku byela Benny ku next time loko u vulavule hinkwayo ti yingiseli hleketela vanhu lava i hanyaka na vona hleketa vanhu lava i hanyaka na vona loko hi langutisa helele guys the least thing Benny Mayengani can do i ku va a va phasa the gig and wa va phasa there's nothing much you can do about from there as long va kha va kuma tigigi va kuma mali it's up to vona ku va la ku ndla yini the most important thing i ku va kuma tigigi hi sweswo va kha va tikuma so ni twina ku se yi va Man of War yi va yi fambe ngopfu loko zi se yi fika na lava tirhaka na Benny Mayengani
like in terms of houses nako, because a responsibility ya Ben Maenga ya leku va fika va aka xikolo koro mara ku va advice va advice hlavi n'wi advice na swi vula pa tshanga ni advice way ma yi vona mhaka leyiwa se tlha mention another point here let's hear mashina ku hleke ku va ku me guys mara what I know for sure ushakanyana le jaji abo ba hisalabo a jinge last again a jinge last ya i kombisa ku a byi nge last vuxaka bya lovo poison yala hi tshikisa sweswo because we will never know, maybe it's right, maybe it's not, is correct or wrong, we never know. Then from this i tlhela na timhaka to kula ku hayi kula ku fana swin'wana man of swilo swi nga lavi yena because video Ben Maenga a yi kongomisa ka Mr Post hayi and I feel like swin'wana swi leyi Mr Post kwalano hi va na a different perspective because kwalano hi fika hi report-a ku ni analyze nchumu, so man of is basically more like say over spokesperson, so na mhaka leyiwa a rindzi okay ya ka manager Philani hayi lawa a ze tela to tala u ta ku congratulate ka manager Philani leyi nga fayetsela more than ready for the wedding. Philani mina i feel kombisa ku hayi yi xave xitsopola xa Gucci as you can see kwalani, so hayi no hotisa marito ya ku khensa manager Philani mi tirheni hambileswi Gucci ya kona le ndzeni leyi nga fayetsela ku belem swi kahle swi kahle ngopfu manager Philani yi sasekile Gucci leyi jokes aside yi tlhe yi posta tintangu ta kahle la reason yo va ni ta report i ku obvious ku trend ngopfu mhaka leyi ya belem yi ve yi kombisa ku yi xave na ntangu ya kahle ya raw kwalano yona guys loko ku ri a yi nga tangi yi ta posta timhaka ta rola ta hi khe hi cakanyetela manager Philani because Gucci leyi tanihileswi mi swi vona ku i fake belem leyi yona leyi a ya ze ya ni dana Google Lens matihlukuneni wa swona ku this is fake. Sweswo yi nga bomisana tijoki kwala mina ni ta ku yini mara guys swin'wana mara manager Philani mina drama ma ya that Gucci kahle ya belem na this show na this mall here ya Small Street same WhatsApp group man kani hi cheka Small Street kasi leyi so yi leyi in this section because loko ni kha ni languta hi ti-blogs laha ni kha ni hi languta hi ti-blogs loko mi nghena hi laha mi ya hi humi side lerin'wana like as you can see ka mi ya humi hala in this other section here mi ya humi hala ma vona, so hi va hi kha hi suka ka this section sweswi a hi ri ka this section yo leha ya hala yi tlhe yi leha still ya ha nghena yi tlhe ya hala na loko mi ri laha still ma continue mi ya mahlweni. I was shocked like what hi tlhe ha ya mahlweni kambe as you can see hi suka hala swi tlhe sweswi hi continue hi ku ya hala ka ha na yin'we ya ha connecta Small Street la ni mi komba yona se hi le ka map mi kota ku swona ku what I'm trying to say ku ndhawu leyi kulukumba ngopfu leya ya small ya kona le so yi va yi kha yi basa guys laha area leyi mi yi vonaka laha i Small Street leyi nga na yo yi tlhe yi kambe yi ta bana this section here yi tlhe yi hindza kambe yi ta helela laha hayi a rezi loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe ni na khwiri. U na khwiri? Ni vulavula na mani? U tiva ma? Hi wexeli? Hawa. I lunghile? Hawa. I Thembi? Hawa. Swi ta ku mani. Kasi hi vangani? I Xiluva? Hawa. Mani i Tintsami? Hawa. Khona i mani? Hi me Thandi. Na we Thandi wo hi fonela hi private call vona se wa chavisa na